Laka sirkep amring constituency arlu mukhimarong arat non puanta mission toward cheleng dun long lelang non apong MEC election ahota amring constituency arat atum local MEC rina terang pia pan vote pia langma rong kuru along hoi kep open to all aputak EPSL sia song atum ben kache song pon Bokajan Indoor Stadium along interaction with indigenous people amai ke padopon. Borjan Youth Forum marpu ke doan atum rata thengno semi ke deng pon. Jasemer akilok amane monsa mali ruwesle to pone borjan kangalok monsa mato kadam pini nili alkenis kar benglong than bon debang puthari sabilang tuan non betang ton penadi ponitha Laka sirkep amring constituency arlu mukhimarong arat non puanta mission toward cheleng dun long lelang non apong MEC election ahota amring constituency arat atum local MEC rina terang pia pan vote pia langma Aku sana lo jauh rara tu itu marah tu are. Assam along nonaki mi department indigenous tribal trade and culture department ke deng ponje apan chiparai pon elo pusi pini Assam hornbill speaker biswaje dai maripen lampang dak pon jasemer Assam along tribal mate khaiso atum aphiong apainang jumpom tanglo laso ke jumpom pen metang khaiso atum pendeng sumpon elame ki gacharai kom thek jima aputhak chethan chemumpon indigenous tribal trade and culture departments tami Assam along padopon po non-incanis niangbong posi pini Assam hornbill speaker biswajit dai maripen lamjai teka Assam along tribal atuman na panstami elame ki pendeng sumpon kacharli ji apan ahemstami kimrang pon po pusi tangdak pon hetu ami বিশ্বাস কৰিবলৈ টান Karbi Anglong Autonomous Council area Lokre Chok tribal akai do Lakre Chok akai atuma panta rai kompon ponono ki mi indigenous tribal affairs and culture department pen ason khai ka chingthor ale do pon po posi pini CM tuliram nohang pen inje pon pini amelong ka chitong don lake hornbill speaker biswajit dai mari Assam legislative assembly deputy speaker Dr Nomal Momin CM tuliram nohang MLA Bidar Singh Ingleng MLA Dor Singh nohang MLA Bhuban Pegu MLA Bhupen Boro speaker Longki Timung deputy speaker Vitya Singh principal secretary EMMSC Chenglok pen penangan kethi kedinga tum chitong don নিজৰ মানুহক বুৰ্বক বুলি ভাবা নিজৰ কোনোবা জানা মানুহকো আমি কিবা নকৰা হেতু হল আমাৰ ভাব কিন্তু কথাটো হল কি এইবিলাক বস্তুটো তুয়ে আজিৰ দিনটোত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলি আছে আৰু সেইবিলাকক সেই দেশৰ মানুহবিলাকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমালৈকে বিক্ৰী কৰি ফেলে তেওঁলোকৰ ইকোনমিটো তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে আৰু বেলেগে বনোৱা বেলেগৰ বস্তু আজি আমি আনি আছো আমাৰ যিবিলাক মানে ফলমূল
আমি ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিওঁ কিন্তু আপেল আঙুৰ খাব পাৰক নকৰক ভাল হওক নহওক আলহী আহিলে আজি আপেল কাটি দিয়া কালচাৰ আমি ডেভেলপ কৰি লৈছোঁ আমি খনি বাহিৰৰ পৰা আনি খাই আছোঁ মাছ বাহিৰৰ পৰা আনি আমি খাই আছোঁ গোটেই কাৰণ কিয় আমি নিজৰটো বিশ্বাস নকৰোঁ আমি আনৰটোহে ভাল বুলি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে সেই বস্তুটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগে গতিকে এইটো মদৰ কথা এই বিতৰ্কিত লাইনটোত ভাবিব নালাগে এই মদৰ কথাটো পজিটিভ লাইনটোত মানে কিবা কৰিব লাগে অসমৰ অৰিজিনেল ইণ্ডিজিনাছ মানুহবিলাকৰ সেইটো হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল এটা মানে ছিষ্টেম এই মদ বনোৱাটো যিটো খায় গতিকে সেই মদ বেলেগ মদৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইটো যদি আমি ডেভেলপ কৰোঁ বেলেগ এটা উদ্যোগ লৈছোঁ ইয়াত প্ৰসংগত এটা বস্তু ওলাইছে আৰু যিটো বস্তুত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে আৰু ইয়াৰ কথাটো মই মানে এতিয়া কৈ আছোঁ সেইটো হ'ল ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ লগত সম্পৰ্কীয় বস্তু আৰু পোনপ্ৰথমে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ টোটেল উই হ্যাভ 16 ট্ৰাইবছ আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইব আছে 16 কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিমাছা ইয়াত বড়ো ৰেংমা নাগা কিবা ইয়াত আছে বেলেগ বেলেগ কথা আপোনালোকে যে সব কৰ্ডিনেশ্যন চলা মেমৰটা মাথাও কৈছে লগতে আপোনালোকৰ স্পীচৰ ৰিলেটেড এতিয়া মই কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমাৰ কালচাৰ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লিগেল প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যে প্ৰত্যেক ইণ্ডিজিনাছৰ কাৰণে আমি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰি অনাৰেবল স্পীকাৰৰ লগত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এটা এটা কমিউনিটিৰ কাৰণে যে কালচাৰেল কমপ্লেক্স বা কমিউনিটি কমপ্লেক্স এটা এনেকৈ দিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব এটা এটা কমপ্লেক্স প্ৰত্যেক 16 ট্ৰাইবছ আছে 16 ট্ৰাইবছ দিলে এনেকুৱা 3 কোট মিনিমাম কাৰণ এবাৰ বাজেটত 100 কোট এবাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট যে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ জানে তেখেতে গোটেইখিনি চেষ্টা কৰিছে যে আমাৰ অসমখনক বচাব হ'লে ট্ৰাইবেলসকলৰ লগত লৈহে অসমখনত বাচিব সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিহে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল ফেড এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো নতুনকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে অন বিহাফ অফ পিপল অফ কাৰ্বি আংলং আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যেতিয়া আমাৰ কালচাৰবিলাকৰ আমাৰ ধৰ্ম পৰম্পৰা যেতিয়া চলি আছে সেইবিলাকৰ যাতে প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰু জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে আৰু মই বেছি বঢ়াই নকওঁ যাতে সেই ত্ৰিকুশৰ প্ৰজেক্টতে গোটেইখিনি তাত থাকিব যে উইভিং চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ যিবিলাকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অথনি বিহু ডাঙৰীয়াও কৈছে যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জেকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তাতে ট্ৰেইনিং দিব পাৰিব আৰু কালচাৰেল কমপ্লেক্স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাকৰ পৰম্পৰাবিলাক চলি আহিছে সেইবিলাকৰ আমি যাতে ট্ৰেইনিঙো দিব পাৰিম সেই গোটেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং গোটেই ট্ৰাইবেল হৈ মই যে এটা এটা কমিউনিটিৰ কাৰণে 3 কোৰ্চৰ দিব বুলি আশা কৰি মোৰ সৃষ্টিতে মানে সমাপ্ত কৰিম Citini Vaikresir Kebarni Ada Porkai Kepa Porpen Borjan Youth Forum Alamain Thor Ponsi Borjan Youth Forum Along Klemang Pikidona Tumrada Tenu Simikiding Pon Labangso Youth Forum Laki ST Borjan Hawarapan Ke Mesenalti Keja Ponjia Pansi Borjan Youth Forum Ke Singpon Labangso Simikiding Pon Along Maichepem Pupon Onteron Maipu Borjan Youth Forum Labangso Along Kacherabdun Angtong Hanse Kongchun Bang Borjan Youth Forum Labangso Amay Along BD Sir Aman Pen Chandra Singh Teron Balira Mingti Krishna Rong Parlapen Bapuram Rong Pia Tumche Tongdun Bangso Jai Megalong Alhi Aman Pen Kachopapon Liladhar Teron Kongchun Bang Karbila Met Amai Singh Timung Sectional Assistant PSC Jona Singh Teron Maipu Borjan Casias Hawaramai Lapen Rada Tum Penangan Chetong Dunsi Mesen Pen Semike Ding Amai Pachun Pon Manja Pen Johnson Rong Piloti Ki Minus Karbi Anglong Labangso Treasurer Manik Tiso Sobita Teron
ऑफिस सेक्रेटरी फुंदर बे एडमिशन हंसे असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी अबिलता टिमो दो प्रधान कल्चरल सेक्रेटरी ब्रोजेन हंसे लबंगसोफी असिस्टेंट कल्चरल सेक्रेटरी भूपेन इंगलैंड बेंसन इमही लबंगसोफी पब्लिसिटी सेक्रेटरी विजय रंगी असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी लक्ष्मीराम इमही अमृत टिमो नौसी दो प्रधान Organizing Secretary Waisong Pro, Chesong Suru Rongfar, Indrojit Terong, Welson Timong, Waisong Terang, Present Terong. Assistant Organizing Secretary Samson Inti, Thomas B. Legal Cell Secretary Rajesh Inti, Assistant Legal Cell Secretary Dimina Terongpi, Kildan Katharti. Finance Secretary President B. Assistant Finance Secretary Apollo Nimti, Honari Hanse. Art and Literary Secretary Salon Kiri Inti. Assistant Art and Literary Secretary Jameson Inti, Elias Terong. Game and Sports Secretary Vikram Crow. Assistant Game and Sports Secretary Jonathan Ronki, Tasson Tiso. Social Service Secretary Skrillin Terongpi. Assistant Social Service Secretary Kajir Bon Rohanti, Tuelibon Teranti, Desoy Terong. Executive Member Babu Singh Terong, Chesong Be, Sunil Inti, Dhoniram Temong, Sarklen Pancho, Omanjit Temong, Jugen Inti, Buddha Tiso, Rensing Hanse, Longkiri Be, Chesong Temong, Tensong Saro, Besoy, Sarfangri Inti, Edward Inti, Nili Lethepi, Junali Timongpi, Larsika Terongpi, Thomas Be, Salonki Topi, Sanjoy Be, Junaki Timongpi, Radha Terangpi, Longbarim Katha, Rajiv Rongpi, Bordeli Terang, Beautika Terangpi, Rengmili Terongpi, Bontina Terangpi, Lerbon Timpi Lapena, Welton, Rockpi. Si kadu kabe anda ala bang solo chor raji manse churun. Nili pu thala panchai gela. Poidan khan iklang ko. Nili pu te nama tu naliman si poidan ko. Majok setane hal asopo bang namelo nili naliman cikudet pan logotan pini nili pan borja youth forum alo artu bang nanti methang cikudet pan itu labang sopite sote se janga tang de chengi lona nili pini nili pan borja youth forum alo Arpu naming wild. Arna mas. Puiget pada. Pini lada TDP High School alo. Borjan Youth Forum keseng ceklo John Pleng kai pen. Pini abang ke semi ke deng. Semi deng lo ne tom BD sar bang trok. Kapan claim bang fu. TDP along Central Executive Committee along bang prokep sose kado kami ne tom pini semi deng. Kapan pini pen an bang ke ne tom Borjan Youth Forum pen. Borjan angkang along. Obi mi ajak kong kace terangji, obi mi ajak kong kace har jakji pan kace sek dolo. Ladam ne tom kadu kave angkang thepi doan sedam ne tom kace rai komji. Jasa ne tom tok lang mo pen cheng se adu ya hoi pen cheng lok. Son surya mo sedam ne Borjan Youth Forum hin pen. Aljak kluk aljak thip abang ke ini pen cheng pon. Tang tiang nang nitum rabang so keseng BYF keseng pen nang nitum non ke bang jelang kopi pi kace song ma do pain la pen mesen kopi si klem pon eji nang nitum kace song bang ke nitum puntum la Borjan angkang along Borjan angkang aphan kelang rop kelang rep asongja don atom phani tum che song poni jasamet toklang amo sitame la toklang a hem arit kawe kipret thang aputha sitame Borjan Youth Forum ben sodak ke song ponji dapen apora teng ben luk ke thandam de athan bang atum phas da mini tum che song ponji non pini pen masina lang tum chuning riglo methang asai methang pu cheklem paminangji lapen labang so phi nili tuma long la kaching thura monon puda kapa phidun hup Borjan angkang along etum ke chengsi ka chuning ri ni tum padoiji ke thikiding atum phan tame ka chuning ri pen jong se nang lana nang lahon he podang te ka che songamo etum arong a che songamo ni tum dak deng ponji atheni tum dak towar jasamet towar pen lang dam botamani tum hawar Borjan anake the hawar non pusi dame towar bange kipret khang sai de bang tum che theklong lapen isi bange adu e hoyalong le adu e hoyalong le alam ki kai ke jutje pleng plek
ladak jasemet bang asu pan ke jor kang hu bang asu tum non achiri faru longliamen ke do labang so puthak ke dam tangar ni ke komarne akar bi komarne tum sida ka jor chonghu mane phan ka chobai labang so bang do pusne tum ka chini lasi non ke wang journey non same rong kimi seng bom do lapu ne tum borjan angkang Nagaland aduya hoyalong la penthon siri aduya hoyalong jasmet Nagaland aduya hoyalong komatum sirong ke seng ko people si ke seng boljan youth forum afan prabjin pen kladak nang pachini nai la pen ko pijoni si ke seng lo la pen labang sorong ke seng kon pathirunji pathirone la soputas dame boljan youth forum pen mangke lam klar hangbeji la sini tumahin pen border Bithung Reng Thama constituency ke polo Rongkuru along APSLC asong atom pen armu cheng pon laso armu kache jeng along Ramsing Rohang XMC Karbi Anglong Autonomous Council ASDC President Bithung Reng Thama constituency Sardoning Hi Secretary SDC Bithung Reng Thama constituency Khorsing Terang APSLC Bithung Reng Thama constituency Lapen Rupon Singh Rohang APSLC Secretary Bithung Reng Thama constituency atom chetong don akai Bikromansi Perangke Atheno ka nije pon ke Sarkar angbong pen Karbi Anglong resim kan kawada song atom lamban ka chetok pon ke mission lo lapen choro pon lo bonda close to pon chalong ka tok pon Karbi Anglong Autonomous Council ke liga long achepati donji along hoi cap ke open to all poputha ke komentu neta koidon thekte pusi ningje pon lapen ka chesong staming ton bombe pusi nang bachini pon West Karbi Anglong constituency sirkep along an stami ka chesong asai deng ponji pusi ningje pon jinghapen jetol rong hangloti kimi news Karbi Anglong regional party atum phan nilinali tum athengno hanging tum lasi ASDC pen tabe nang tong du elitum ram rong hang ake hai XMC alang li phan dame elitum athengno long sudolo lasi alang elitum phan nang tum kadu ko bedame kadom ma jerha adom tu ili tu ASDC pen thak Bithung constituency along a president made mai tu Khorsing be ake hai alang li phan dame rada thaino han untuk kuang bi on haksi ASDC pen general secretary Bithung constituency Bithung CC thak alang li phan dame lapen itu APSLC pen dak Bithung long president Khorsing Terona ke hai alang li pandame barat hengno an hangiglo lapen itu ada Bithung constituency long general secretary Rupon Singh Ronghang alang li pandame hanglo itu APSLC long youth wing kutado risoe jangan tuhan gilang abang lasi youth wing long amai ku Davidson be alang li patame hangpon lo lasi bini ili tu nak Bithung masih silong kapantang asongja regional asongja tum dulu alang li tumpele itu mo kadu kutame Itheni lam kami ajupono na lasofi litum slogan dupono na report kokpo lasi apansi pinili tumlo members lo Karbi Anglong Autonomous Council lo alang li phandame labang so upi porsi litum pini armo jeng protest kidunan kokma lagan Bithung constituency lo ilitum
labang so lam kami litum arji pon na lasinon nili alang lipansi microphone pipon ko alang lipansi ilitum ha lam ithan pon ko alang li ram rong ha ke hai ex MEC Karbi Anglong Autonomous Council ban bang chet PSLC ke japon sehai Anglong ESDC laten semasa PSLC ditumren sama komersial do ke japon korti atu pini kasemet ben pege pialam pia posi itu losona demonstration tunako salon tek ke chini lo jasemet ben ke non है जॉन का आरिसिन की और असों अदुम के रामतांग दे हिरम सुफिया लोंग लिया तरीकानी इंडिया गवर्नमेंट लापेन स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल लापेन ला हिली कमान पेन कचिसोंग असों अदुम पेन इसी मोनसान कपिथिरे फार्माना खान लामदों चतकलो लासो लामदों नलम क्यों दुम लाम निली पुदाम दे लो सचार लासो अनगो adjustment pet per fe pini pia bosi nale tumbe danglo kar danglo iplang ada tum aning ka rong pete aning ke oi aning ke po bang situ thru nangkok ma la solam the bang sia semet pini nang tum protest rally la so kang oi agenda ka semar bang penta na tum chini pa me alam the bang la helo ahor te ma hempre ke ha a pharma na phan pura song throk prisim ko tum che song lo penang chitiming phat ke check pen danglo pithe kiduk ke lak sar silun pen alang na tum so mon silun area la pen tribal area pe da council pura lage tribal kira kom ya part is tribal institution lo apar ka paching yok dam ya phaite batwar ma se ave la sila council phan se tum ka do vera tum ta choro format council ahem pu ke la tum se man le po cm pe dang lo bonon pike la tuma ka do vera ja kon Substantial long opposition party ASDC APHLC lapen Congress tumda participant ke dolo leaders tumana ke tong dunon le pini sita kaduk wenil tum che tong si lamdon ka che to alam amut pialam bang ke nil tum lamdon bang ke welcome lo je ningkan krip potrok alang le tum habit haram hele kamano che song pen bang ke mainstream long kiwang un bang ke nil tum welcome lo lapen ninga churong speak alam lo anda me apart from that ajaha ka close do like close 2.3 close 2.6 close 2.9 la hai hui long bangke nilitum che don dunun e la penilitum regional party ko tum de la ka che don dun de gali nilitum ka theklong tengke 99% Karbi Anglong tribes tuman la pen intellectual tuman senior citizen tuman student organization tuman ta la bangke che don dun de la so porsi nilitum la bangso isi message bang kedak bitung constituency pen pinip alelo la sila 26 constituency along tame la bangso message ke lepo busin litum mathalo la anjot dakali Karbi Anglong Autonomous Council along tame la bangso message lepo la pen state central government tum tame Karbi Anglong Autonomous Council pen alang litum han tame pachini tu busin litum ning ke ponlo la bangso akache song la bangso protest la kenil tum self interest fan le protest kali hey alam do ilitum Karbi Anglong mate de mahasau bangke tribal areas businang pulo paragraph 20 tank benke hala so tank pulo tangte close 2.3 bangke hala so paragraph 20 tribal areas bangke diluted lo pulo tangte lake ilitum phan ke thedum kanu hok bangke klang dak po pini penap man klang kle data hai mene der chet prap chet ta hai mene implementation of part bangke sita la bangke ari ke koktang lo je in future bangke iltuma generation bangke lake punang ve bangke klangda lasi pininil tum ladak amulu kom hek noi ajad noi nilitum public phan overall 99% Karbi Anglong rada tum phan sinitum represent bisinil tum ladak protest bilo alang litum pinina hem benang bardu none de lo mene sitame alang litum aningar lo alam alang litum aningar lo kiun elam ka hojomun elam kideng diunun elam abangke nilitum ladak pini ningje bilo lasi labang so message pansin litum pajir iglo lason dak taksi la so protest bang nilitum continue deng iji bithung constituency that day West Karbi Anglong 9 constituency along kami nilitum deng ponji ansu se Karbi Anglong East Karbi Anglong part tadulang kalap buta me labang so protest bang non deng bomlo ansu se unitedly opposition of force chingrumpet pen Karbi Arat tribes tumarat chingrumpet pen si claim ponji protest ponji busin litum chisik ponlo lansi
Yes, President, dak bitung constituency long forcing biya ki hai. Nilihin pen kelasan lo la idam tang tarik kli along itum dilhi rong suki long lu chitok dam bangke itum kar biang long arar si lai son dia lam the bangke creative lo creation hello geng sang asu pan sit kep pidet pu bangke rat asum si non punya ni ani thi ani pung senang man lo ui gimi atum si tame ani thi pung son man lo asili tum kader kar biang long aras tame itum la tensit bang han pitek the pu bangke kader la chi cross ya game atem itum prang itum ring dog rini dulong ya tuar bang ke laking hap cek ko bilia cinta mateng te kasi kade kar biang long aras tame ining thik long bela so protest ke du yer ye phan asu ka implement me de hang itum ka boria chi sing ni bang si tenang so Ini berita kelan siang tonton iglo, lai bom tami, LK News Karbiang lo.